Loh? Ayo, Mak. Ya sahur apa, Mak? Ya sahur sebeden aja kalau pengen ribadin tak ablenceng kok. Bodoh tedung meleker. Ya tak tahu, Mak. Ya mon kok se usaha aki napa setahun setia pokon kok tuh udah macaran je. Tak iya, oh enggak, pokon kok udah basah. Rakora, Mak. Rakoraan benyak, buat kombon benyak wa apa. Keng ya para mare pas kaki nelpon. Oh iya, Mak. Karya sabon apa? Lapar kan aku. Coklat, gelok nentara lengkap. Dem aja. Pernah kan tak jeli? Entar ke dapur. Beda ke dapur. Imun ke dapur entar matung yo. Yang akan net bajen ngakan bejorina. Bola tayo nga ya sa bareng akan. Bilang kau mari ngakan. Apa kila sa asawa yung sa labi sa pende? Aduh, kena bulan puasa. Marle, kebiakin mira apa le? Lapar le. Setia boy. Kita kuat le, tabu le, lapar le. Ongku mon tahun setia ko tua pasa, mon ta pasa lagi ongku ketok ke ka. Apa sih ketok le? Ketok lagi minggu tak paling kami. Enggak deh, siapa? Licek apa saja tahun setia. Entah elang menghibi kina cep lu seminggu kebiasaan. Marle, cara sarle, buka le. Cile karo ken tak apa sesetia to le. Aku kok apa asa le? Ken lapar sedele. Puro Cina katuan, kakek pas kulit tak apa sama lo. Sekecil lapar ngakan dengan rekere. Sekuli sih ngakan nama kita terus tetap tapi kemiongku kakek yo. Jalan ko apa asa le? Teh dungan kulit ini le kunci le. Mana dia le? Kepotuan apa le? Oh iya bagus, saya nggak le. Mau coba basah. Oh nan, pandai kere. Sekuli tak apa sekuli ngakan sekuli lapar. Dengan rekere melundung. Siapa nelpon boleh? Paling emak le. Siapa ke ini nelpon deh? Loh. Ayo Puk. Dem Puk.
Allah iya bu, kok tak enter kereng mati tak ya bu, kue kelopai bu, ya lang kok kiap siapa ibu ya? Ibu. Pak Tuan. Apa deh? Kak. Ya ya ya. Mudah deh. Ngakan. Ngakan tori ya seguli saya ngakan nak. Apa jenazah? Beres yang kau enter kereng mati. Beda. Setia Kak Tuan. Jangan mikir nih benih kakek. Kakek minggu kunci nelabeng. Jadi tak kira mukir. Terus kok mensuap deh. Beri kipas. Mensuap kok cukup nih. Betul jadi keberi dalam Kak Tuan kah. Yalah kang kemang ke tuh. Assalamualaikum. Aman. Sampai keluar rumah saya lagi. Iya. Assalamualaikum Kak Tuan. Abuan emir ya. Iya tak asing ada bau emir ya. Kak Tuan. Kak. Diam mata ya. Kak Tuan. Kenapa yang kelihatan bang? Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana kuntu wa bika amantu wa la nu'minu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kak Tuan. Kak. Kak Tuan. Iya Kak Tuan. Bingung kan nih suruh